Shri Srimati Acı Bhaktivedanta Swami Prabhupadaning Jantan o'g'limining 7 tarovining 1-bölümini ağılsın tilining qazaqshalam 6 Navruz 2021 yil tug'an atim Mirjan Ilyasulu ruhaniyatim Radheshyamidasa Şın qılım men жалған qılım tanim maqsatı Tömende keltirilib o'tirilgan suhbatda Bhaktivedanta Swami Prabhupada Irvin'deki Kaliforniya Üniversitesi'nin fizika ilmining professori Dr. Gregory Benford bilan sanalgan bilim sohalarının qandoqlari және bugungi ilm men Veda filosofiyasining har turli maqsadlari men tanim tasvirlari жайында sir şertedi. Shri Prabhupada Ilmiy yetishlik degeniniz ögüz arabadan mashinaga jetumi? Ögüz araba dengeyinin kürdeli mashina mexanizmi dengeyini deyin ko'taruvda ilmiy yetishlik deb jursizdirmi? Benford Texnologiya yetishlik olsa qo'y. Shri Prabhupada Texnologiya men ilim bir. Biz ruhani jantani ilmini zertteymiz. Ilmiy bilimleriniz mangu jantani ilmi jayında ne biledi? Benford Ilmiy bilimimiz mangu jantani ilmini zerttemeydi. Shri Prabhupada Sonduktan ilmiy bilimleriniz alga baspagan. Benford Ilmiy bilim sanalgan bilim sallarını zertteydi. Sanalgan bilim sallarının arasından bir bilim salasını artık sezingeniniz ben mesele onda emas. Shri Prabhupada belkim sanalgan bilim salları var. Mesela dini fizyologiyası men anatomiyasını zertteydi. Medisinanın bir salası var. Deniden joğarı turатын akıl men zerdeni zertteydi psixologiya ilimi, akıl tanı ilimi var. Benford psixologiya ilimi dammay köş soňunda galypdy. Prabhupada Sonda da psixologiyany ilim retinde moýundaýdy emasby? Solaymy? Akıl men zerdeni zertteydi. Psixologiya men metafizikadan da joğarı turatan mäňgi baqy jantany ilimi var. Dinini zertteydi medisina salası, akıl zertteydi psixologiya salası. Şekilde sanalgan bilim salalarının bärinin de joğarı turatan jantany ilimi zertteydi ruhani baqy ilim salası var. Diningizde köýleginiz men paltoňyz jamalyp turatan närsärjide mäňgi jandyda dini men akıl jamalypdyr. Eger tek köýleginiz men paltoňyzga köňül bölüp kiyimingizdiň içindäki adam delemeseňiz mana ilmiy ýetişdi dep oýlaýsyzby? Benford paýdasy bilim salası jok dep oýlaýmyn. Prabhupada Biz ilmiy bilimde paýdasy demeýmiz. Mehanika men elektronikada bilim. Alayda sanalgan ilim salalary maňyzlygy men erişilenedi. Mesela tamakty dämdetip daýyndawda ilim. Sanalgan ilim salalary bar, birak sol ilimlardyň arasyndaky eň başly ilim jantany ilimi atma jinana. Benford Äbden kesin logikaňyz bilen elde kelişe almaý oturman. Bäri gelişetini tekşerige keleten bir gana bilim obýekti degenimiz logika gylama. Emes eksperiment tejribesi jüründe delillenетін bilim goý. Prabhupada Mäňgi jantany ilimiň kesin logika jüründe negizde bolady. Benford qalay? Prabhupada deningizdi misal eteyik. Bir gezde nereste tenini iyediňiz, endi nereste deniňiz kelmeske getdi-de. Hazır özge denige ýesiz. Bir gezde nereste tenini ýelengeningizde bäriniň biletini fakt. Sonu men deniňiz özgergeni men işki jandyňyz älide eş özgerişsiz gagalpynda galypdy. Benford Özümniň däl şol bayagy men ekenime seniň kiremeymen. Prabhupada ýa siz däl şol mensiz. Masaly nereste erjetkende atanalary o ul balamız erjetip eseyipdi qoy deydi. Eş özgerişsiz gagalpynda kalgan ul balasynyň Mesela nereste erjetkende atanalary o balamız erjetip eseyipdi qoy deydi. Eş özgerişsiz gagalpynda kalan balasynyň däl şol bir janekeýin atanlarda, dostlarda bärde aýgakdaýdy. Köpdegen aýgaklara gözümüz jetken soň moýundamyzga toora geledi. Deniňiz özgerse-de tipde tugan anaňyzda sizde başga biröge bolamaydy. Benford birak men nereste gezimdegi emasmyn goý. Prabhupada durus aýtasy. Nereste gezimdegi emasmyn degeniňiz misaly nereste geziňizde oýuňyza kelgenini aýta berseňiz, kersinçe misaly nereste geziňizde oýuňyza kelgenini aýta beresiz, kersinçe erjetip Erisekten ýelengen soň oýuňyza kelgeni aýta salmaý oýlanyp söýleýsiz. Özüňiz eş özgerişsiz gagalpyňyzda galsaňyzda deniňiz özgeregele sanaňyzda özgeçe edemeydi. Kersinçe eş özgerişsiz gagalpynda galat mäňgi jan
tek özü ilengen tənini qoşagan orta жағдайларına байланысты hareket etedi. Мысалы, итте мәңгі жан болғанымен, иттің тәнінде болғандықтан, итше өмір сүріп, итше hareket etedi. Сол секілді нәресте тәніндегі мәңгі жан да нәрестеше hareket etedi. Ересеген денеге еленгенде, дәл сол жан ересек адамша hareket etedi. Жағдайларға байланысты hareket өзгерсе де, жан еш өзгеріссіз қалпында қалады. Мысалы, қазір ғалым болып отырған сіз, бала кезіңізде ғалым болған жоқсыз, ғылыми істермен айналысқан жоқсыз. Жағдайларға байланысты harекetlerimiz өзгерсе де, жан еш өзгеріссіз қалпында қалады. Bhagavad-gita 2.13 осылай қорытады. Татха дехантра праптир дхирас татра намохяти. Дене өлген соң жан денеден шығып басқа денеге енеді. Татха дехантара. Дехантара басқа дене дегенді білдіреді. Bhagavad-gita санскрит тілінде осылай түсіндіреді. Әйелдің құрсағына енген мәңгі жан титімдей денені қалыптастырады. Мәңгі жанның болуының арқасында аталық және аналық ұрықтың қосылуынан дене біртіндеп бұршық мөлшеріне дейін өседі. Бірінен соң бірі 9 тесік, 2 көз, 2 құлақ, ауыз, 2 танау, жыныс мүшесі және тікішек қалыптасады. Осылай дене 7 айда қалыптасып, санасы оянады. Бенфорд 7 айда қалыптаса ма? Прабхупада, иә. Нәресте құрсақтан шығуға асығады. Тар құрсақта бүкпелеп жатудан жалыққан нәресте Құдайға жалбарынып, мейіршапатын төгіп, мына құрсаудан босата көр. Шыққан сәтінде өзіңе берілген қызмет етемін деп уәде береді. Осылай 9 айдан соң анасының құрсағынан шығады. Егер ата-аналары Құдайға берілген бақталар болмаса, өскен ортасының әсерімен Құдайды ұмытады. Тек әкесі мен анасы Құдайға берілген бақталар болса ғана, ол Құдай тану жолын жалғастырады. Сондықтан Құдайды танитын вайшнавалардың жанұясында туу ұлы сәттілік. Құдай тану ғылымы нағыз ғылыми білім. Бенфорд. Осындай құдайшыл ата-аналардың балаларының, құдайсыз ата-аналардың балаларының рухани жағынан жоғары тұратыны рас па? Прабхупада, әдетте осылай. Құдайшыл ата-аналардың балалары рухани тәрбие алу мүмкіндігіне ие. Бақытыма орай нәресте кезімнен бастап Құдайға берілген ұлы бақта болған әкемнен рухани тәрбие алдым. Әйтеуір әкем бойымдағы Кришна тану ұшқынын аңғарды. Сонан соң рухани ұстаз қабылдадым да саньяса сатысына көтерілдім. Кришнаны кемел тану үшін hareket қылған әкеме мәңгі бақи қарыздармын. Үйімізде әулиелерді үнемі қонақ қылатын әкем ұлымның Радхаранидің бақтасы болуына ақ баталарыңызды бере көріңіздер деп әрқайсынан өтінуші еді. Бар арманды осы еді. Ұл баламызға Мырдангада ойнауды несін үйретесін деп әкемнің үйретуін оншын атмайтын анама, жоқ, мырдангада ойнауын үйрене берсін деп мені еркелетіп өсірген әкем еш уақытта бетімнен қаққан емес. Сондықтан өткендегі ізгі істерінің арқасында жақсы әке мен анаға еленген адамға Кришна тану жолында өсуге зор мүмкіншілік ашылады. Бенфорд, келесі өмірлеріңізде шәкірттеріңізбен қайда аттанасыздар? Прабхупада, Кришнаға қайта ораламыз. Кришнаның намазы, Кришнаның мекен-жайы, Кришнаның кейпі, Кришнаның іс-қарекеттері туралы бәрін үйренген біздер Құдайға қайта ораламыз, Кришнаға қайта ораламыз. Кришна Бхагавад-гитада 4.9. Janma karma chamedi vyam yaveti tatvata tyaktva deham punar janma naitimam yeti sorjuna. Менің осы дүниеге келуімен іс-қарекеттерінің Тәңірі табиғатын білетін жан, фәни ілімде ешқашан қайта тумайды. Тәнін тастап шыққан соң менің мәңгі мекенеме қайта оралады, о Арджуна, дейді. Бенфорд, адамдардың басқа бір денеде қайта оралатынын қайдан білесіз? Прабхупада. Өзіміз көріп жүрген ит, мысық, ағаш, бауырмен жырғалаушы, жәндік, балық сияқты саналуан тіршілік түрлері қайдан шықты? Осы саналуан тіршілік түрлерінің тіршілік етуін қалай түсіндіресіз? Мұны білмейсіз. Бенфорд, эволюциялану. Прабхупада. Эволюциялану десек те саналуан тіршілік түрлері бір мезгілде тіршілік етеді. Балықта, адамда, жолбарыста бәрі де бір мезгілде тіршілік етеді. Бұл Лос-Анджелестегі әртүрлі пәтерлерге ұқсайды. Қаражатыңызға қарай сол пәтерлердің бірін жалға алып тұрсаңыз да, қалған пәтерлердің бәрі сіздің пәтеріңізбен бір мезгілде тіршілік ете береді. Тірі жанға да осылай өзіне кармасына сай
Осы tani binelerin birine yelenu mümkündüğü berilgen. Degenmen evolütsiyalanudun da öz ornu var. Evolütsiyalanu satışı boyunca balık tenli, ösümlük tenli, jendik tenli, kuş tenli, süt korekti tenli, jana ahir soňunda süt korekti tenli, adam tenli köşetini mängirjan. Eger осы soňgy adamy tenli ruhany ölçüş üçin goldansa, jogar gara ýörleydi. Kersinçe ruhany ölçüş üçin goldanmasa, evolütsiýalanyş şeňberini gaýta aýnalyp ötüge mäjbur bolady. Sonduktan adamy terşlikläne terjanyň evolütsiýalanyňdagy maňyzlyk filos. Bhagavad Gita da 925. Yanti deva vrata devan pitri yanti pitri vrata bhutani yanti bhuteja yanti mamya jinopimam. Devalarga tapınuşlar devalar arasında tuğadı. Atanlar arvağına tapınuşlar ata babalarına attanadı. Jin şeytanlarga tapınuşlar jin şeytanlarga arasında tuğadı. Almağan tapınuşlar menime birge ömür süredi deydi Krishna. Jahandağı sanalan lokalarda planetalarda mekendeydiğin devalardın jogargı planetalarında toğumuz geleme jogalda pitalarınız ata babalarınız mekendeydiğin planetalarında toğumuz geleme nimesi olsa bu lokada jer şarında toğumuz geleme nimesi Krishna lokaga Hudaýdyň planetasy bargyňyz geleme haýda bargyňyz gelse-de jol açyp ölüm setinde taňdagan planetamyzga köşüp täslen yoga diýdi. Yani yoga filosofiýalyk yoga jana berli hyzmeti yogasy diýdiň yoga täsirleri bar. Baktalar tikeli Krishnanyň planetasyna baralady. Benford. Şygysta da batysta da teologiýa tagryplaryna dünýäni tanyp mümkin emes dep zerdeli turgudan qaraytyn kümenşil agnostiklerinde bar eken bilersiz. Sol kümenşil agnostikler eger Hudaý özü jaýynda köbrek bilýümizdi galasa, onda Hudaý tany ölümün oňaýrak edip düşündirer edi diýdi. Prabhupada, sonda Hudaýga senbeýsizbi? Benford. Hudaýga senemi tek eş aýgaksyz pikir tüýge asypmaýmyn. Prabhupada, Hudaý barmy jokpa? Benford, bar şar birak äl delil dinbegen. Prabhupada, bar şar dep kümendanyňyz onça senbeýdiňizi bildiredi. Benford, iya. Prabhupada, kümendansaňyzda keýde Hudaý bar şar dep oýlaýsyzba? Benford, iya. Prabhupada, Hudaý bar şar dep onça senbeýsiňizde kümendansaňyzda Hudaý bar dep oýlagan beýimsizbi? Beýimiňizdiň kemelimizdiginen kümendanasy bar bolgan olsa, äýtbese Hudaýdy oýlagan beýimsiz. Tek galym bolgandykdan gylym delil tapmaýynça moýundamaýsyz. Осы gylamy köz garasyňyzga garamasdan Hudaýga senesiz. Benford, andasanda senem. Prabhupada, iya. Andasanda senesizbi, iya önemi senesizbi? Mesele onda emes, bäri de sonda küýde. Örkenetde iya örkenetsiz bolumyzga garamasdan adamy ömür tänni ýelengen bärimizdiň boýumyzda Täňri sanamyz mülgüp jatyr. Ömürdiň kezgilgen salasyny ýörenetimiz şekilde boýumyzda mülgüp jatkan Täňri sanamyzda durus ýörenigimizdiň arkasynda oýata bilýärmiz gerek. Misaly siz belgili bir salada okup bilim alyňyzyň arkasynda galym boldyňyz. Şol şekilde boýumyzda mülgüp jatkan Hudaý tanyw ýa Krishna tanyw sanamyzda oýatyş üçin de şol salada bilim alyňyz şart. Degenmen üniversitetler meni öýretmeýdi. Bugünkü okuw orundarynyň kemişini olsa Krishna tanyw sanasyna degen beýimdilik bärimiziň boýumyzda mülgüp jatsa da ökünüş görä Hudaý tanyw gylymyn wagtbaýtyn başlarynyň salakdygynan adamlar Hudaýsyz bolup ömürdiň şin guwanyşatdygyna lezzetine kenel almay aljasuda. San Diego'da bir neçe Hristiyan dini hizmetkerleri adamlardyň dininden bezip şirketlerge ayak basbay goýunyň sebebini anykdaw üçin arnaý kerjesi ötküzbek. Munyň sebebini düşünip oňaý. Ömürdiň äsirese adam ömrüniň maksady Hudaýdy tanyp eken bilmeýän hökümet eň başly bilim salasy bolup sanalatyn Hudaý tanyw gylymynan başga gylym salalarynyň bärini janjakly ýerden görsetip jür. Benford, ärini sebebi şirket we hökümet bölek goý. Prabhupada, sebepleri köp bolgany men eň başly sebep aljawalasy men 200-lik ete algan käzirki Kali Yuga zamany. Zerdesiz bolgandykdan bilimniň olsa eň maňyrdy salasyny gurtuga kılşynatyn Kali Yuga zamanynyň pendeleri tek janawarlardyň isini zertleýän bilim salalary menen aýnaşyda. Bilimleriňiz tegi şibje ýyktaw jynys gatnaşyna çyjany gorgany üspetde tör gyzyk bilen şekdegli. Misaly sizler oýlap çygaryp jürgen saňgylyk kınaday kırıp joýatyn garwyjaraklardy saýasetkerler gorgany üçin goldanýar. Sizler oýlap çygaryp jürgen sanalan bala boldurmaýtyn himekatlarda saýasetkerler jynys gatnaşyny öwrüşde üçin goldanýar. Benford, aýga şuşy.
Prabhupada aygaşıda uyku, ışıp jatıp uyuqtaumen akşanı şaşırdan başka ne bitiresidir? Benford aydı zerttew üçün uşamız. Prabhupada. Uşup jatıp uyuqtağandan başka ne bitiresidir? Tek uyuqtap jatasızlar, akşanı milyardlap şaşasızlar da eş nerse kelmeysidir. Benford. Paydalı zerttewler de aynalsadı deymi. Prabhupada joq, ışıp jav uyuqtav jınısqat natsu jene qorğanığa negizdelgen os dörtöwmen aynalsqandan başka eşliğini bitirmeysidir. Eger os fani deneden tısqarı bilimden bilmeseňizler, täni tüsnük şeginden tısqarı şygalmaýsızlar. Öte tamaşa sırtıjyldyr, täni bilimge ýelenseňizler de, küllüs hareketleriniz işip jewge, ýuqtawga, jyns gatnaşyna düşüge, jene qorğanyga negizdelgen os dörtöwünden aspaýdy. Halay işip jew, halay ýuqtaw, halay jyns gatnaşyna düşüge, jene halay qorgany kerekdigen tömenki satdagy janawarlar da biledi. Benford alayda janawarlar ýadroluk fizika jaýynda hiç nerse bilmeýdi goý, Prabhupada. Bu janawarlardan asyp düşkenleriňizi bildirmeýdi. Tek sırtı jyltyragany bolmasa, gylymdaryňyzdan janawarlardan askan eşliğiniz şok. Tek ögüzlerden maşinaga göçüp, fani bilimleriňizi özgertdiňizler. Gylymdaryňyzdan jetken jetsikleri osgana. Benford. Fizikalyk alem kurulumyny zertleýmiz. Prabhupada. Bu zerttewleriniz energiýany tekki getirgana, sebebi zerttewleriňizde işip jew ýuqtaw, jyns gatnaşyna süjene qorganyga negizdelgen täni tüsnük şeginden şygalmaýsızlar. Sen saltanatda üýüňizde ýuqtagan keziňizde ýuqdagy itben bir lezzet alasyz. İç ýerde ýuqtasa siz sen saltanatda saraýyňyzda ýuqtaýsyz. Birak ýukuga batkan kezleriňizde sizin ýukuňyz bilen itdiň ýukusy birdi. Siz sen saltanatda saraýyňyzda ýuqtap jatkanyňyzda umutsaňyz itde şöp şolamyň üstünde ýuqtap jatkanyny umutady. Siz sen saltanatda bilaňyzda ýa köktüregen zäwlümiňizde ýuqtap jatkanyňyzda umutsaňyz itde jerde ýuqtap jatkanyny umutady. Sonda sen saltanatda saraýyňyzdan ne paýda? Ýuqtap jatkanyňyzda it bilen birisiz. Elektr kuraldary bilen başga da fani golaýlyklarga ýelenseňizde uykuga batgan keziňizde bärini umutasyz. Sondukdan sen saltanatda uyku bölmelerini salup tek wagtda teke getirýogana. Benford, siz bilimden neýalygy bolatyndan erekşe nazar awdaratyn şäxsiz. Al tabigatdan ötürün aşu onyşyna qalay garaýsyz? Misaly, häzir biz muna şöpden gowulsyny bilimiz dep oýlaýmys. Özür oturgan şöpdi görüşdi. Eksperiment tecrübelerimizin, teoriyalarımızın, jene taldawlarymyzyň arkasynda biz şöpden közge görünbeýän usak bölşeklerden turadyny anykdaýmys. Hasyetlerini taldaýmys, molekulalardan turadyny dep bilemiz. Şöpden tirşilik etýän hamtamasy etýän elde bir güçlerden bar ekenini bertinde gana bildik. Burun bilmeýüş edik. Prabhupada, odan ne paýda? Bu şöpden her bölşegin bilseňizde odan kelip geter paýda barmy? Şöp ösüp jatyr. Bilseňizde, bilmeseňizde şöp öz bedini şöse beredi. Onun sebebini bilmeýsiz we odan kelip geter iş aýyrma jok. Fani tadallardyň kömegi bilen bärini de zertep bilge bolady. Töpötürhüs sandraklarda alay bulay zertep tom gylyp jazanan kitaplaryňyzdan kelip geter paýda barmy? Benford. Men elemge onuň kuramdaş bölşegini jyňty öğretmekde gaýmyn. Prabhupada, misaly men mana şöpden kaşan dünýäge kelgeni, kaşan ölgeni, talşyklary men molekularynyň neden turatyny turaly tom kitaplar jazalamyn. O sebäpsiz çaprakda müňdagan türlü täsirler men jazyp çyksam-da, odan kelip geter paýda barmy? Benford. Eger paýdasy bolmasa Hudaý şöp nesini jaratdy? Dertte götürmeýän närsemi? Prabhupada. Aýtaýyn degenim bärini jaratan Hudaýdy dertewdiň orduna ýeleýüz şöpde dertewde artyk göresizler. Eger Hudaýdy düşüne alsaňyzlar, şöpdiň syrynda tabi getirde düşüner ediňizler. Kerisinçe, sizler Hudaýdyň şöbüni Hudaýdan bölüp alyp bölek dertdegileriniz keledi. Osa takyrypga arnap tom kitaplar jazyp derdilerimizde nesine tekke jumsaýsızlar. Diňgeginde ösüp turganda ädemi görünýän agaçdyň butaga diňgegini şawap taşlagan setde qurgak butakka aýnalatykdan qurgak butakdy dertewden ne paýda? Bol zerden tekke jumsagana. Benford, nege tekke jumsagana? Prabhupada, äriне tekke jumsagana, sebebi nätijesi paýdasy. Benford, sonda ne paýdaly? Prabhupada, işkijan dünýämizde tanymamyz paýdaly. Benford, işkijan dünýämizde tanydyň ösümlikde tanydan nesi artyk? Prabhupada, işkijan dünýämizde tanısak başgalaryny da tanymyz.
Atmadat ve atmacınan aşkı can dünyayı tanı degen olsa. Mağızlısı olsa, men мәңгі жаман. Және тіршіліктің саналған түрлерінде туамын. Ал өзім нендей күйдемін. Өлгім келмейді, себебі денелерді ауыстырудан қорқамын. Сондықтан өлімнен қорқамын. Ең алдымен осындай маңызды сұрақ қойып шығар. Бақытсыздыққа ұшырағым келмесе де бақытсыздыққа ұшыраймын. Өлгім келмесе де өлемін, ауырғым келмесе де ауру-сырқауға ұшыраймын. Қартайым келмесе де бәрібір қартаямын. O hasretlerді сұрамасам да неге баса көктеп келе береді. Егер әлде бір күш қысап мәжбүрлейтін болса, ол не күш? Осы күшке неге бағыныштымын? Осы hasretlerге қысап мәжбүрлейтін кім? Оларды білмесем де нағыз проблемалар осылар. Аптап ыстықта ыстықтағым келмесе де ыстықтан қашып қыла алмаймын. Амал жоқ, тоңазытқыш жеңілдеткімен салқындату кондиционері секілді электр технологияларын паналауға мәжбүрмін. Неге? Осы азаптарға кім мәжбүрлейді? Неге мәжбүрлейді? Аптап ыстықта ыстықтағым келмесе де қапырақта осылай шыжитындай не жаздым? Жайын-шейін жапырақты зерттеп, том-том кітаптар жазудың орнына осындай маңызды мәселелерді шешейік. Өйтіп энергиямызды текке кетіргенше ішкі жан дүниемізді зерттейік. Азап шеккіміз келмесе де неге азап шегуге мәжбүрміз? Кім мәжбүрлейді? Мені неге мәжбүрлейді? Осыларды білмейсіз, Бенфорд. Демек аптап ыстықпен ару-сырқауды тоқтатуға тырысқан жөн бе? Прабхупада, ыстықты тоқтатыңыз келгенімен тоқтата алмайсыз. Ғылыми біліміңіз кемел болмағандықтан ыстықты тоқтата алмайсыз. Ыстықты әлдебіреу жібереді. Осы мәселелерді ойлап тұрғаным үшін мені неге мәжбүрлейді? Кім мәжбүрлейді? Ыстықтағым келмейдіктен желдеткімен салқындату кондиционерін орнатуға мәжбүрмін. Бірақ бұл да тек уақытша амалын табу ғана. Жақсы дәрі-дәрмектер жасай алатын ғылыми жетістіктеріңізбен ауруды неге тоқтата алмайсыз? Бенфорд, біз аурулардың себебін әлі де жете түсінбейміз. Прабхупада, сондықтан ақымақсыз. Түсінбеуіңіз ақымақтығыңызды айғақтайды. Бенфорд, өзіңіздің қартаюыңызды тоқтата аласыз ба? Прабхупада, лезде емес, бірақ тоқтату тәсілімен айналысудамыз. Мысалы, әлде бір аурудан емделіп жүрген науқас толық жазылып шықпайынша мысалы әлде бір аурумен емделіп жүрген науқас толық жазылуға жазылып шықпайынша әлі де азап шеге жүрсе де емделуге кірісуінің өзі оның дерттен айыға бастайтынын айғақтайды. Біз де аурудың көзін жоюды, тіпті өлімді де тоқтатуды көздейміз. Прабхупада, бәріңіз де тоқтатқыларыңыз келгенімен тоқтатуға арналған шынайы шаралармен шұғылданбайсыздар. Бенфорд. Екі сөйлем қайтадан қайтсақ, Бенфордтың сөзі. Бенфорд, біз де аурудың көзін жоюды, тіпті өлімді де тоқтатуды көздейміз. Прабхупада, бәріңіз де тоқтатқыларыңыз келгенімен тоқтатуға арналған шынайы шаралармен шұғылданбайсыздар. Бенфорд. Азап шеккім келмесе де азап шегуімнің сыры неде? Прабхупада, азап шегуіңіздің сыры табиғат заңында. Кришнадан ұрлап, Кришнадан тәуелсіз ләззат алуға тырысатындықтан табиғат заңымен жазаланамыз. Кришна біздің азап шегуімізді қаламайды. Бізді жазалағысы келмейтін Кришна тек мінез құлқымызды жөнге салу үшін тәрбиелейді. Полициялар менің ұрлауыма неге жол бермейді деп кейдің ұрының жақтырмауына қарамастан полиция қажет. Ұрылар мен алаяқтарды тізгіндеу үшін полиция бөлімшесінің қажеттігін үкімет біледі. Ұрылар жақтырмаса да полиция бөлімшесі талапқа сай қажеттілік. Шәкірт. Полиция ұруға қате қылығын неге түсіндіре салмайды? Прабхупада, себебі алаяқ ұры ешкімді тыңдамайды. Баршаға арналған заң мен тәртіпті халық арасында сақтау үшін полиция қажет. Көше қиылысындағы полиция жүрісті тоқтату белгісін берген кезде барлығы тоқтауға міндетті. Офицерлік шені жоғары болмаса да, үкіметтің өкілі болғандықтан тіпті егер тасыған бай әрі маңызды басшы болсақ та, полицияның бұйрығымен тоқтауға міндеттіміз. Осындай заң мен тәртіпке баршамыз бағынуға міндеттіміз. Сол сияқты Кришнаның өкілдері ретінде девалар табиғат заңдарын орнатқан. Бәріміз сол заңдарға бағынуға міндеттіміз. Бағынбасақ жазаға тартыламыз. Ұнатпасақ та заңның аты заң. Бағынбасақ азаптан көз ашпаймыз. Бенфорд.
Mınday takımetlerge nelikten şırayımız, nemenige jetige tırışıldamız, nelikten osunçama kıynalıdamız, Prabhupada. Sebebi ömürge tani tüsünükpen qarau şeginden çıkpaysılar. Bir azaptan başka azapka avsudan köz açpaysılar. Kersinçe eger azaptan arıqlarınız kelse, onda Krishna'tanı ölümün kabul alıp, Krishna'ga berilige tiyizsizdir. Bizden ısınısımız mınaday. Qaytalanıp kele bereten azaptı toxtatı üçün Krishna'ga berdiňizler. Isınısımız olsun. Janawarlar da, adamlar da, gılym men kadingi jymysta da bäri de azapty toxtatyga tyrşady. Ul fäni elem azap ben azapty toxtaty üçün jandala sarp bolsudan köz açypaydy. Adamlar olsa jandala sarp bolsuda baxt ben şataşdyrda. Kersinçe şın baxt ben mäňgi baqy ekstaz quvanyş şatdygyna tola ruhani elimde azap degen at men jok. Maya nemes aldam şeles dep atalatyn. Ul fäni elimdegi baqtga hiç kimde kenelmeydi. Benford. Men şeýakda elimde rasionalda logika men düşünüge umtuluşlar nelikden nestirlerin bilmey tağırqa tirelüde, Prabhupada. Ya, elimde rasionalda logika men düşünüge umtulgandarınız ben şun ustardan soramaysızlar. Benford. Elimde enşeyin tabiat zertewçiler var, Prabhupada. Qaytkende de tecrübeli ustardan öýrenüňiz şart. Erine tabiattan da öýrenüňizge bolgany men tabiatty jönümen zertey alatynday eldiň bäri birde zerdelemez. Mesela eger tabiatty zertleseňizler, nelikden ölümden keyin qurbas qustan özge iştiňiz jok dep oýşa jorysyzlar. Tabiat qurbas qus emes, sanalwan türlüklerge tola. Sonduktan tabiatty zertewleriňiz kemel emes. Tabiat qurbas qus emes, öýtkeni biz sanalwan güllerdiň, japraklardyň, ösümliklerdiň gorşawynda oturmaz. Eger tabiat qurbas qus deseňiz, onda tabiatty zertewňiz kemel emes. Benford. Muny äle düşünbeýin şarmys. Prabhupada bol bilimsizliğinizden tuğbadır. Birak tabiatta qurbas qus deýiňiz jön emes. Benford. Ya, özüň sezýüňiz, Prabhupada, özgelerimizdik bir özüňiz gana sezesiz. Biz sezemiz dep bäriniň atынан aýtygyňyz jön emes. Benford. Bizler galymdar, Prabhupada, sizden başgaça düşünýän galymdar da bar goý. Siz jalgyz galym emessiz goý. Benford. Eger elimde zertesem, uçuşurumdarymda teksir etme jol bar goý. Elimde zerttegili fizikalik qubylyşdy düşündük dep oýlaýmyz. Eksperiment tejribelerini jürgüzemiz, ideýalaryny tekseremiz. Sondan soň fizikalik qubylyşdy elimde goldanuw jolun garaşdyramiz. Prabhupada. Munuňyzdan da bilimsizligiňiz görnükdir. Sebebi kemel emes ekeniňizdi bilmeýsiz. Benford. Kemel ekenini bilemin. Prabhupada. Onda zertdeýiňizden ne paýda? Eger özüňiz kemel bolmasaňyz, kemel emes ekenini bilemin diýdi. Prabhupada. Onda zertewleriňiz ne paýda? Eger özüňiz kemel bolmasaňyz, netijeňiz de kemel bolmaýdyr. Benford. Onuňyz ras. Prabhupada. Ya, olay bolsa nege wagtyňyzy tekke getiresiz? Benford. Sebebi bilim tabudyň başga hiçbir jolu jok. Prabhupada. Sonduktan jön görsetetini şın ustazga jögünüge tiyizsiz. Galym bolup üçin üniversitetge түшүп okutuşy professor izlep tabuňyz kajat goý. Benford. Men kitap okumyň arkasynda galym bolar edim. Prabhupada. Kitap okuwyňyz bilen gosa okutuşy da kajat. Ustazsyz diplom almaýsyz goý, solaymy? Benford. Ya. Sonu men eger birdeňeni öýrengiňiz gelse, ustazga jögünüge tiyizsiz. Eger ustaz kemel bolsa, siz de kemel bilme alasy. Bu oslay işe aşady. Eger ustaz özüňizge okşas alaýyk bolsa, onda ustaz kanday bilim berse de işe aşpaýdy. Ustaz kemel boluga şynaý bilimdi meňgerige mendetli. Sonda gana okutalady. Sonduktan kemel ustazdy izlep tabuga tiyizsiz. Eger bagyňyz janyp osunday tömen ustazdy, osunda kemel ustazdy dep tapsaňyz, bärini öýrenesiz. Kersinçe eger özüňiz sekilde kökürek göz sokur, ustazga jigönseňiz hiç nerse öýrenbeýsiz. Benford. Kemel ustazlar köpmü? Prabhupada. Ya, aýtpasa ustazlar nesini gabyldaymiz. Birinçi kemel ustaz Krishna. Al başgalary Krishna'dan öýrengen ustazlar.
Мысалы, siz ғалымсыз, al men sizden sabaq alıp жүрген şagirdinizmin dedik. Tepti eger özüm ғалым bolmasam da sizden sabaq alıp öğrengendikten bilimim kemel gılımı boladı. Benford түсінбедім. Prabhupada. Мысалы, математика пәнінің мұғалімі балаға 2-ге 2-ні қоссақ 4-ке теңеледі деп үйретеді делік. Бала математик болмаса да, егер 2-ге 2-ні қоссақ 4-ке теңеледі деп үйрететін ұстазының ілімін қабыл алып, еш өзгеріссіз қаз-қалпында қайталаса, білімі кемел болады. Бенфорд. Ал ұстаздың кемел екенін қалай білеміз? Анық-қанығына жетуі өте қиын сияқты. Prabhupada жоқ, бұл әсте қиын емес. Kemel ұстаздан үйренген ұстаз kemel ұстаз болады. Бенфорд. Мұныңыз проблеманы бір қадам ғана шегереді. Prabhupada. Жоқ, проблема мұнда емес. Барлық философия мектептері Кришнаны kemel ұстазымыз деп мойындайды. Индияда Веда өркениетін оқытатын Веда ұстаздарының бәрі Кришнаны жоғары ұстазымыз деп мойындайды. Кришнадан үйренген білімдерін еш өзгеріссіз қаз-қалпында қайталайды. Кришна тану ілімін үйрену сыры осында. Бенфорд. Сонда Кришнаны kemel ұстазым деп мойындайтын ұстаз kemel ұстаз ба? Prabhupada. Иә. Себебі Кришнаны мойындайтын ұстаз тек Кришна үйреткен Кришна тану ілімін ғана үйретеді. Әлгінде осындай мысал келтірген едік. Ұстаздардың өздері kemel болмаса да, үйреткендерінің бәрі kemel. Себебі Кришнадан үйренген білімдерін еш өзгеріссіз қаз-қалпында қайталайды. Бенфорд. Онда сіз kemel емессіз ғой. Prabhupada. Жоқ, мен kemel емеспін. Еш қайсымызда кемелімізді дей алмаймыз. Кемшіліктеріміз басымыздан асады. Бірақ біз Кришнаның үйреткендерінен басқа еш нәрсе үйретпейміз. Сондықтан іліміміз kemel. Мысалы, пошташы сізге $1000 ақша аударымын жіберді делік. Өзі бай болмаса да, егер пошташы конвертті қолыңызға келіп берсе, ақшаңызды аударым арқылы алып игілігін көресіз. Өзі бай болмаса да, оның пошташы ретіндегі істері kemel. Себебі өзі бай болмаса да, қолыңызға $1000 келіп бере алады. Сол сияқты біз де kemel емеспіз. Kemel болмасақ та, біз Кришнаның ілімінен таймаймыз. Амалымыз осындай. Әлгінде келтірген мысалымыздағыдай, өзі математик болмаса да, kemel математика мұғалімінің 2-ге 2-ні қоссақ 4-ке теңеледі деп үйреткенін еш өзгеріссіз қаз-қалпында қайталайтын баланың 2-ге 2-ні қоссақ 4-ке теңеледі деген шешімі де kemel. Бенфорд. Кришна сізге өзі туралы неге бәрін баяндап бермеді? Prabhupada. Егер Бхагавад-гитаны зерттесеңіз, Кришнаның бәрін баяндап бергенін оқып білесіз. Бенфорд. Егер Бхагавад-гитада бәрін баяндалса, анда әлі күнге дейін білмегендерімізді несін үйреніп жүрміз? Мен тек ғылымды ғана айтып отырмын. Бхагавад-гита ғылымды неге жазбаған? Prabhupada. Себебі фәни ғылым деп жүрген аталмыз ғылымсымағымыздан ақылға сыймайтын ақымақшылық деген қорытынды туады. Көп нәрселерді білмейтін аталмыз ғалымсымақтар қараңғы қапас түнекте. Ғылымдарыңыздың несі жақсы? Көп нәрселерді білмейсіздер. Осы кемшіліктеріне қарамастан kemel білімге иеміз деп жариялайтын ғалымдар ақымақтықтарын жалғастыруда. Бенфорд. Ғалымдардың қылықтарына қынжылып жүрсіз бе? Prabhupada. Жоқ, ғалымдардың қылықтарына қынжылмаймыз. Өсиетті тек Кришнадан аламыз. Ғалымдардың ғалымдардан еш нәрсе алмаймыз. Мен ғылыми жаңалықтарыңызды айыптап отырған жоқпын. Талаптарыңызды құптаймыз. Сіз ғалымсыз, біз ғылыми еңбектеріңізді бағалаймыз. Biz tek Krishna'nı umutumuzu gana sınayımız. Probleminiz olsa, sizin kadırgı anınız tük tutulğusuz nöl sanına teң. Kersinçe eğer Krishna'nı esinizde saqtap, Krishna'nı qoşsanız 10 sanına köbeyip, onunuz şeksiz köbeyip süredi. Idam hi pumsas tapasas shrutasya vasvishtasya suktasya chabuddhi dattayo avichyutartha kavibhir nirupito yatuttama shloka gunanuvarnanam. Tapasyalardan, vedalar zerttewden, qurban şaludan, mantralar dendetүүден және қайыр садақа үлестіруден тұратын таным тәсілдерінің қатесіз мақсаты таңдаулы поэзияларда мадақталатын тәңірдің бақи сипаттамаларының шарықтау шегін табады деп
Şübhesiz kortadı galımlar kavmına. Şirmat Bhagavatam 1.5.22. Deydi Narada Muni. Siz fizika alımısınız mı, elde kimya alımısınız mı? Benford fizika alımı. Eğer fizika zanglarını zerttiği arkalı Kuday'dan terşilik etedin dəlilde götürürseniz, jetsizlikке jetesiz. Benford. Olay isteği mümkün emas. Prabhupada kemeli emesliğiniz olsa cevabınızdan görünüdür. Siz fizika alımısınız. Elginde aytkanımday fizika zanglarının kömögümen Krishna'nın terşilik etedin dəlildeseniz, kemel bolasız. Sonda bizden göre sizden paydanız köprek tiyeredi. Eğer Krishna turalı biz aytsak, sezim sentimenti dinin aytıp atır dep duyum jurt sezimizge senbeydi. Kersinçe eğer Krishna turalı özüňiz şekilde tanymal galym aytsa, adamlar kulak asar edi. Eğer siz aytsaňyz menen göre siz köprek payda keltirer ediňiz. Eğer fizika zanglarynyň kömegmen Krishnany tany almasaňyz, ol galamaňyzdyň kemel emasligini bildiredi. Kersinçe fizika zanglaryny zerttiw arkaly Krishnany düşünseňiz, galamaňyz kemeldenedi. Sebebi Krishna barşanyň başlap tip tamyry. Eger fizika zanglaryny zerttiw arkaly Krishnaga kelseňiz, sol sizden kemeliňizge kelgeniňiz. Sonduktan biz sizden fizika galymy bolajyryp Krishnany düşündirүүge tirasyňyz dep ötünemiz. Oslay isteseňiz kemeliňizge kelesiz. Biz sizden emese galymda kemsizip otur dep oýlap kalmaňyz. Jok, onday oýdan Allahpyz. Biz tek sizde Krishnany moýundaga şakyramyz. Aýtbese ruhany gynyňyz tük götürgüsiz nöl sanyna teňeledi. Eger bir sany bolup sanalatyn Krishnany moýundasaňyz, konuňyz leze 10 sanyna teňeledi, ýa şeksiz köbeýedi. Sonra men Krishnany bärine eňgiziňiz. Sonda Krishna bäriniň kunyny esile bartyrady. Nagyz gylymy ýaşy degenimiz Krishnany zertep aşu. Hudaýdyň fizika men kimya zanglarynda kalay hareket etedin, Hudaýdyň meýi kalay hareket etedin zertep aşyňyz. Barlygy Krishnanyň meýi men hareket etedi. Kimya men fizika energiýalary bolsa da, olaryň energiýalaryň bäri de Hudaýdyň meýi men hareket etedi. Kimya men fizika zanglarynyň näzik jol men hareket etedini sonça bizge barlygy özlüginden bolup jatkanday sezinedi. Bolup jatkanday görünedi. Kimya men fizika zanglary bar, birak sol zanglaryň kalay hareket etedini bilmeýsizler. Benford. Zanglaryň nelikden gazalpynda ekenini bilmeýmiz. Prabhupada, siz bilmeýsiz, birak jaratyrçy bolgandykdan Krishna biledi. Siz ben Krishnanyň aralaryňyzdagy aýyrma osunda. Krishna kışa tukumynyň köleminde titi tukumdy jaratalady. Al sonday titinde tukumnyň içinde orasyň zor banan agaçyny jaratatyn güç bar. Bul da kimyalyk kuram bolganymen siz onu jaratalmaýsyz. Ol Krishnanyň meýi. Dr. Benford. Siz de onu jaratalmaýsyz goý. Prabhupada. Jok, men de jaratalmaýmyn. Kemel emes ekenini delgende aýtdym. Kemelmin demesem de Krishna jaratgan tukumda siz jaratalmaýsyz diýe alamyn. Tukumda jaratalmaýsyz dep siz ben aýtsa alamyn. Kemel bolmasam da siz ben aýtsa alamyn. Benford. Özüňizge oslay aýtgan soň gana şişin ekenini bilip otursyz goý. Prabhupada. Ýa oslay tыңдап arkaly öýrenүү talap ediletnikden Vedatany bilimimiz Shruti dep atalady. Shruti degenimiz estilgen, tыңdalgan degendi bildiredi. Benford. Sonda gylymy zertip arkaly Krishna turaly eç nerse aşalmaýsызmyzby? Prabhupada. Krishnadan başka eç nerse jok. Krishnasız eç nerse jok. Benford. Eger fizikalyk alemdi zertesek Krishnanyň jaratylışyny zertleýmiz goý. Prabhupada. Ýa, birak Krishnany bilmeýsizler. Adetde Krishnanyň jaratylışyny zertleýmiz demeýsizler. Sebebi Krishnany bilmeýsizler. Krishnaga jolamaýsızlar. Benford. Birak şöpde Krishna jaratdy goý. Prabhupada. Ýa, munyň fakty bolganymen Krishnany bilmeýsiz. Tek şöpde gana bilesiz. Al men şöpde de Krishnany da ekewinde bilemin. Sondukdan sizden köprek bilemin. Benford. Sonda tek şöpde zertip gana Krishna turaly eşdiň almaýyzby? Prabhupada. Tek şöpde zertipme gana şekleseňizler, şöpden özge eç nerse bilmeýsizler. Benford. Şekdewli bolsa da şyn emespi? Prabhupada. Şyn bolganymen şekdewli sagystyrmaly hakykat. Vedanta Sutranyň 1-nji aforizmi Atahada Brahma Jijnasa. Osada adam ömürtäni ýelengen biz endi bar bolmuşdan kaýdan başlatyny surastyraýyk degen ötünişmen başlady. Sagystyrmaly hakykatymyz tek hakdy zertdew şart. Adam ömürtäniň garyzy bolsa. Benford. Munyň şyn ekenini gaýdan bilemin? Prabhupada. Muny ustazyňyzdan ýörenip ötýärsiz, däsli osундай.
Benford, ustozding haqiqatni bilетін қалай білемін? Prabhupada. Ustozding haqiqatni bilетін bilüge болады. Ustozding haqiqatni bilетін bilüge болады. Өзіңіз қолымda үйренгіңіз келгенде не істедіңіз? Маман ұстаз іздеп таптыңыз. Егер маман ұстаз іздеп тапсаңыз, бәрін түсінесіз. Benford өз сөзінің шын екенін ұстаз эксперимент тәжірибесімен көрнекі түрде дәлелдей ала ма? Prabhupada. Иә, бәрінде эксперимент тәжірибесімен көрнекі түрде дәлелдеуге болады, бәрінде. Benford. Бірақ сіз Кришнаға қатысты нәрселерді эксперимент тәжірибесімен көрнекі түрде дәлелдей алмайсыз ғой. Prabhupada. Бұл әлде қашан көрнекі түрде дәлелденген. Тұқымды отырғызсаңыз, сол тұқымыңыздан жайылым ағаш өсіп шығады. Көрнекі түрде дәлелденетінді дәлелденбейді деуіңіздің жөні қалай? Benford. Тұқымның өсіп шығуы көрнекі дәлел. Prabhupada. Иә, тұқым себеп, ал ағаш тұқымның салдары. Осылай көрнекі түрде дәлелденеді. Benford. Krishnaның бұған қандай қатысы бар? Prabhupada. Bijanmam sarva bhutanam. Men barcha тіршіліктің бастапқы тұқыммын дейді Krishna. Bhagavad Gita 7:10. Тұқым Krishnaдан бастау алады. Тұқымды көргенде Krishnаны көреміз. Мен тұқыммын деген Krishnаны көрмеймін деуіңіздің жөні қалай? Krishnаны көріп тұрсыз ғой. Benford. Тылсым дүниенің құпия сырын көріп жүргеніміз рас. Prabhupada. Бұл құпия емес, факт. Мен тұқыммын дейді Krishna. Мен мұны Krishnaдан естідім. Сондықтан тұқымды көргенде Krishnаны көремін. Krishnаны көрмеймін деуіңіздің жөні қалай? Krishnaның нұсқауы бойынша көріңіз. Krishnаны өзімізше Krishnaның нұсқауы арқылы көріңіз. Krishnаны өзімізше көремін деуіңізден қайтпай неге қасарысы бересіз? Prabhasmi shashi suraya. Мен күн мен айдың нұрымын дейді Krishna. Bhagavad Gita 7:10. Күн сәулесін көрген кезіңізде Krishnаны көрсеңіз де, Krishnаны көрмейміз деуіңіздің себебі неде? Benford. Құдайды Krishna деп атайтынын білмеппін. Prabhupada. Көп нәрселерді білмейтіндіктен сіз ұстаздан Krishnaдан үйренуіңіз керек. Krishnаны білмеуіңіздің және Krishnaға көңіл бөлмеуіңіздің салдарынан біліміңіз кемел емес, психологияңыз осындай. Біріншіден білмейсіз, екіншіден Krishnаны ұстазым деп мойындамайсыз. Біліміңіз кемел деп ойлайсыз ба? Біліміңізден не пайда? Benford. Кемел білімнің бар жоғын білмеймін. Prabhupada. Көп нәрселерді білмейтін сізден айырмашылығымыз біз біле аламыз. Себебі Krishnаны ұстазымыз деп мойындаймыз. Benford. Анық-қанығына жетпестен соқыр сеніммен мойындай сал дегеніңізге сеніңкіремей отырмын. Prabhupada. Иә, себебі миымыз кемел емес. Ұстазынан математиканы енді үйрене бастаған шәкірт сұрақ қою немесе наразылық білдіру дегенді білдірмейді. 2-ге 2-ні қоссақ қалай 4-ке теңеледі деп сұрастырмайтын шәкірт тек ұстазының айтқанын қабыл алып үйренеді. Тәсіл осындай. Сіз мына ағашты өсіріп шығаратын тұқымды Krishna қалай жасады? Тұқымның химиялық және жалпы құрамы неден тұрады деп сұрай алмайсыз. Түсінсеңіз де түсінбесеңіз де ағаш бәрібір өсіп шығады. Krishnaның кемел екенін осыдан білесіз. Ағаштың қалай өсіп шығатынын сұрай алмайсыз, қалай өсіп шығатынын түсінбейсіз де. Krishnaның құдіреті осындай. Сіздер ғалымдар балаларға ұқсайсыздар. Саналуан дыбыстар магнитофонның қай жерден шығып жатыр деп сұрайтын бала оны түсіне алмайды. Әлесі кірмеген баланың оны түсінуге тырысуы құр бекершілік. Дегенмен магнитофонды зор ғылым мен зор мидың ойлап шығарғаны факт. Тұқымда дәл осындай ғажайып құрылғы. Тіпті үлкен ағаштың титімде тұқымнан қалай шығатынын түсінбесеңіз де, түсіне алмасаңыз да ол бәрібір ғажайып құрылғы. Мұның бәрі мимен, ғажайып мимен істеледі. Осыны мойындауға тиіссіз. Адамдар өмірінің басты ісі Krishnaны тану. Басты ісі не міндеті, не харекеті? Krishnаны тану. Krishnаны тану үшін ғылыми білім тәсілін меңгеру шарт. Сонда адамзат қоғамы кемел болады деп насихаттайтын біз дін мен Құдайды жайын-шайын сезім сентиментімен мойындай сал демейміз. Керісінше, философия мен ғылым тұрғысынан түсініңіз деп насихаттаймыз. Соқыр сезім сентиментіне сенгіш бір бетке фанатик болмай, Krishna тану ғылымын түсінуге тырысыңыз. Сізбен жүздескеніме дән ризамын, доктор Benford.
Men barlyk alimlar men filosoflardan Krishnany öz jolları men düşünüge tırysularyny kalaýmyn. Ol olardyň öýrenigini kemellendire töýredi. Olardyň öýrenigini, zertewini kemellendire töýredi. Krishnany gylymy turgydan düşündirseňiz, şuny alim bolup kemellenesiz. Benford. Sizden ilimiňiz ben fizika salasynda aşylgan jaňalyklar arasynda elde bir oksaslyk barmy eken degen soragyma jogap alyş üçin bugün kelgen edim. Prabhupada. Biz ben gatnaşyp dursaňyz öýrenesiz. Hazır Krishna tanu gylymyny öýrenip жүрген mana Svarupa Damodarada galym. Krishnaga berksen etnany endi Krishna tanu ölümünden taýdyra almaýys. Sonday ol akmak emes, selim sentimentine sengiş bir betki fanatik emes, şyn galym. Kez gelgen sanaly galym da ogan oksap Krishnany taniýa alady. Sokur senimge seni şu dogmatikdir, düşüne almaýdyň Krishna tanu ölümün bizdiň argumentlerimizde stanowçy Krishna tanuşlar düşünedi. Ol kıyın emes. Biz ağız bilen aýtyp gana goýmaýmys, kitaplarymız bar. Sizlerden Krishnany tanularyňyzga kömekleşen ondagan kitaplarymız bar. Benford, meniň düşünýümçe jahan özüni tanyga umtuluda, al biz sol umtuluşyň önümderimiz. Prabhupada. Jok, biz degeniňiz dini. Dini jahan önüme, al jahan Krishnanyň önüme bolgandykdan Krishnadan bölek emes. Jahanda Krishna bolgandyktan jahan jaňdарын Krishnadan söz keltire oturup düşündürseňiz, bilimiňiz kemellenedi. Jahan degenimiz Krishnanyň energiýalarynyň biri, fäni energiýa. Tiri jandar keypindegi bizler de Krishnanyň energiýasymyz, tiri jandarmyz, tiri energiýamyz. Biz de Krishnanyň energiýasymyz, tiri energiýamyz. Tiri energiýa men fäni energiýanyň goşulunan jahan taratylady. Tiri energiýa men fäni energiýanyň goşulunan jahan jaratylady. Jahan zertewde Krishna zertew bolgany men Krishna tanu dengeyine köterilmeýişi bilimiňiz kemel emes.